Белли инсанларнен субетлер, оларның омырынден мираклы фактлар, буларның эпсы замандашлар программасында. Бу рессам сызган әрбір эсерде Кырым тасвирлене. Санатшынаслар бу уста яраткан ярмада сарсынтылар ве яныклары олмаган, санки ер yüzündeki дженнет кебі бір мукаддес ер екенini кайдетелер. Замандашлар Костеровының мусафыры, уста санатчы, Кырымда нам казанган рессам Нури Якубов. Нури аға, біздің студиямызға қош келдіңіз. Селам алейкум. Мына март айының башында сіздің шақси сергіңіз açılды Кырым татар санатлар музейінде. Мен кене бір кере сізні бұл мунасебет иле тебреклемек істер едім. Сіздің енді озгүн бір услубыңыз бар, яғни бір эсерні көргенде бірден білесің ки бұл Нури Якубовның ресімідір. Мүмкін олса айтсаңыз, мына ижаткар инсанға оз yolunu тапмақ не дәрежеде қиындыр ве не вақытсыз аңладыңыз ки енді сіздің озгүн услубыңыз олғанын? Художественное училищеге кіргенде бірінші курста 16-17 яшында кіргенде бірінші ресім пейда oldu. Менде білесім, насыл мен қарбағымы құраны, оны натюрмортын яптым. О вақытте башланды менің yolum işte böyle açıklığı училищедeki hocalar pek maktadı bu resimde. Sanki de dediler bu ciddi bir resim, müzeye de almak istediler. Ben ama yok dedim çünkü bu benim birinci resim. Onun için işte onu saklap kalmaya işte tırıştım. Ondan son institutka kirgen son Москвадагы институтқа Güzel Sanat Akademiyası. Анда güzel bir hocamız бар еді. O da мен o vakitte işte her şeyini istedim yapmağa, her şey mevzular başka işte Kırım hakkında o benim gözlerim sanki açtı. Çünkü o da aytты, sen kimsin, sen Kaydansın, sen bak özüne, içine bak, yüreğine bak, işte seni doğan bir toprağın vardır. Bu işte hocam benim gözlerimi açtı. Ondan sonra her yıl praktikaga bardım Kırım'a. En esası bir praktika oldu 91. senede. 91. senede Yalta'ga bardık, Koreys köyüne. Anda bizim birinci böyle zahvatlar var edi, ifak evçikler kurdular, 3-4 böyle ifacık vremenkalar. Anda işte yaşamağa çare az ama biz de geldik 10 adam Moskvadan dostlarımızı alıp göstermege nasıl bizim halkımız yaşay, nasıl kayta evlerimizi Kırım'a işte biz de bu toprağını açmağa başladık. Anda Kore'de 2 ay kaldık. Dostlarımla beraber sokaklarda gezip işte eski çeşmeler, eski duvarlar, böyle evçikler, taştan yapılған keramitler, her şey peyda oldu resimlerde. Andan başlandı işte böyle benim açık yolum. Сіздің сергіңіздің açılуында yakın insanlarınız bulundular, олар арасында elbette zanaatdaşlarınız da бар еділер ve келіңіз şimdi оларын da dinlеп bakayıq. Біз Сергінің адыны айдынлыққа толы әлем деп қойдық. Нури Якубовның эсерлерінде белі бір айдынлық, белі бір икмет, өзіне хас иман нуры да бар. Қалбінде олған айдынлық ве бұл дүнияға олған мунасебеті белі олып тұра. Табиат манзаралары хақында айтқанда Нури Якубов белки де енді сeyircilerге белі бір манзараны яратажақта.
эр бир ресимлер айрып сечип алган бир ноктадан куланмай, о өзүнө башка бир нокта сайлап, бу ноктадан бели бир жерини өзүнүн назарынан көрүп бизлерге көстери. Нурий Якубовдун эвелде япылган ресимлери зиядеже более коюжа ренктерин куллана. Шымдылык биз онун айдын более ачык түслерге кечкенин эслеп турдук. Чүнки онун яны эсерлери более пастель, более бек айдын ачык текаран үлкүн ренктерде япылган. Нурий Якубовдун эсерлери чоктан севилген ве Нурий Якубовдун ижады халкта эле бир гүзел дуйгулар догура ве бизге сергиге келген инсанлар базыда өзүбүздүн берабер алып кетмеге истейбиз бу дүлберликни деген сөзлөр бар эди. Асылында Нурий Якубовдун эбет эсерлери айретте калдыра, пек инсанларны пек хош эти. Инсанлар бизге эмди китапта буле калдырган эдилер, өзүнүн сөзлөрүн язып калдырган шейлерден окуйбуз ки Нурий Якубовго чоң алгышлар. Нурий тапшо Ташкенттен, тапшо Бешагачта турган Бинков адына окуу юртунун талебеси болгон заманда өзүн бек более эмексевер киши болуп көстөрөдү. Билесиң, о мисал үчүн эм ресимчиликте Янгелдинин этрафларын чизип язда кетиреді бул практикалардан соң. Биринчи кери о Кырымга барып да өзүнүн чантасынан, шу ресимчиликтин чантасынан бир сыра Кырымдын манзараларын кетирген эди. О да бек акылына сыңды о вакытта. Өзбекстанда жашаганда эпсimiz памук жейдик. О вакытта бизде бүтүн бул курсумуздан эң өнерлүү болуп, эң эмексевер, эң чоң памук жыйган киши бул Нурий эди о заманда. Бизни ошо Бинков адына окуу юртумуздун мейданында топлап да биздин директорубуз бул бек кыйметтүү инсан, doğrusu айтсак Эркин Халмухамедович Ахунов передовой нелерге, памукчуларга böyle ресамчылык чантаман фырчалар, калемлер демек бир обаши böyle такым эткенде идея этип. Нурийге биринчиде бет башта мен кирген эдим 86-да Москванын ошо Суриковский адына окуу юртуна, Бүйүк академиянын окуу юртуна. Бир жылдан соң Нурийди ошо арбий кызметинен бошатып, о да 87-де кирди Москвага. Москвада чоң шейлер архивде, музейлерде чоң шейлер биздин медениетибизден, биздин барышларыбыздан анда саклы тура. Рус музейинде, Третьяковская галереяда, анда фондларда böyle takım böyle resimçilikler var o zamanda. O göre neydi ki? Hem Nuriy'nin de buna şimdi karasanız bu sergide bazı manzaralarını o tek uydurmadan yetmedi, onu faydalanmay, onu sındırı bu eski dokumentlerde ya da eski suretlerde. Bu sıra şeyler Nuriy'de var idi. Misal için monumental şeklinde yapılgan. Onun büyük diploma misal için bu Çeşme. Çok güzel eser, hem onun adetleri toku kilimlerini tokugan adetlerinden kelgen. Son bazı vitrajlar, freskalar, bütünü evet okuş boyunca yapaydı. En kıymetlisini aytamam da bu tabiatka sevgimen bakışı böyle en kıymetli. Hem bu duygunu o nasıl sındıra mına bu özün tabularına, özün eserlerine. Bu sevgiler evet bu Kur'an'dan kelgen şey. Назифе ханым болсын анасы, алар rahmetlesin Фахри аға болсын бабасы, я. Тап Қарбабасын мен ақылымда тұтамын, о вақытта Өзбекстанда оның Құранын жазған еді Нурий, сызған еді бұл натюрмортта. Айтамын да бұл бүтін böyle toplantı, böyle usullar sonunda böyle icadkar insanın demek eserlerini böyle neler. Bu en kıymetli elbet bu duygularını unutmağanı, hem devamlaştırğanı, hem bu şeylerini emniyet çekip sevgiмен sızğanı yapğanı. Mına bu birincidir. Нурий аға, мен шын айтмақ істер едім ки, мына сіз тасвирлеген Қырым біраз башқа. Чүнки чоқ ресамлар Ялтаны, Гурзуфны ве дигер шehirlerini ве көйлеріні тасвирлегенде herkesке белі olған биналарны, қожаман böyle иншаатларны көстерелер, чешет сарайларны, ама сіздің Қырымыңыз біраз башқа. Мен Қырымға келген соң, анау бір аңнайсыз бір
бір ташчықны, бір керамитны sanki yürekten buna çıkan, buna canımdan çıkan bu resimler. Çünkü benim anam, babam, karban bir tam bir vakit işte Kırım deyip işte bizim böyle terbiyelegen ediler. Onun için işte yaşlığımızda Kırım deyip yüreğimizdeydi. O sevgi açtı böyle mevzular, benim resimlerde. Yekaterina vaxtında yapılgan şeyler meni asılda neme göңілетме еді, işte o çünkü bizimki dügül. Нурия аға, мына сергінің açılуында сіз сөзге шыққанда шуны қайда еттіңіз ки, енді мисал үшін 80-90 senelері сіз tasvirlеген şeylerinin birçoqsi endi yo'q olib ketdi ve yer yüzünden silindi. Men bilgenime göre siz birçok eserleringizni endi misal için nasıldır eski reproduksiyalardan ya da eski foto suretlerden yapasınız. Moskvada okuğanda anda bir dokument, bir şey yok idi. Bir kitaplar, albomlar, eski fotoğraflar bir şey yok idi. Kaydan bizim tarihimizin işte yerine getireceğimiz, kaydan resimler kaydan bakıp yapacağımız işte o problem çok idi. Dostlarımız var idi anda. Dostlarım Nizami İbrahimov, o çok keleydi bizge institutta okuganda biz birbirimize misafirlikке barıp keleydik. Onda pek çok fotoğraflar var idi. O da bana bir-iki bahşiş berdi. Men de ona bir-iki resim berdim işte. Değiştik. Ondan başlandı işte bu foto arşivlerden başlandı böyle birinci resimler. Nuriya ağa, mına sizin Kırım'da en böyle siz için aziz bir yer, bir köşe var mı ve ana babalarınız qayerdenler Kırım'dan? Elbette siz endi bu yerlerini tasvirlegendirsiniz. Elbette ki ana babam Bakşısaray köyde doğan ediler. Biz ama qaytqanda Özbekistan'dan ana babalarımız eski Kırım'ın işte ayırdılar yaşamak için. Çünkü bunda problem çok idi. İşte başka yerlerde Bakşısaray'da problem var idi. Yazmaydılar anda. Eski Kırım'da da yaxşı işte edi o vazife. Onun için işte men de bunda tezelerimiz, dayamalarımız 71. senede kelgen edi eski Kırım'a. Onun için biz anda kaldık. Ben pek kuvanam. Çünkü ben memnun oldum anda pek sevdim o şehrini. Pek sevdim çünkü anda bu en birinci cami, Uzbek camisi, Beybarz camisi hepsi beni işte ilhamlandıra. Onun için işte ben birinci kere Kırım'a kelgende Kırım'a. Ben eski Kırım'a geldim. Onda yaşaganda işte yaşamak için işte ben de bu şehirde kaldım. Pek sevem bu şehirni. Nuriya ağa, sizin tevabыңызda sizden evvel ressamlar olganlar mı? Yok, mende ana babalarımız, karbalarımız, bitalarımız kimse ressam yapmaydı. Çünkü eski vakitte ressamçılıkta, öyle halkımızda, öyle zinatta az idi. Ben ressam olgan son işte bir-iki daha ağa kardeşlerimiz ressam oldular. Ailemizde pek çok işte 5-6 tane ressam var ailemizde. Şimdi oğlum da başladı. Men şunu da aytmak isteyim ki sizin şahsi sergingizde uyken oğlunuzun da iki resmi nümayiş edildi. Oğlum endi 16 yaşını toldu. Endi birinci resimde şimdi peyda olmadı. Birinci resimler 6 yaş olganda birinci resimler yapkan edi benim oğlum. Nuriya ağa, bular hakkında oğlunuz bizge aytdı. Keliniz şimdi onu dinleyik. В детстве, когда 6 лет было, я постоянно рядом интересовался, сидел с бабушкой, тоже рисовал. Иногда, когда он отходил, я что-то ему портил иногда. Я рядом с ним сидел, он мне натюрморты ставил. Уже как бы не карандашом, я сразу уже маслом начинал писать. Тоже вот несколько работ написал. Потом, вот мне 6 лет было, я тогда только в школу пошел. К бабушке приехал один галерейщик, и у меня тогда 2 работы было. Я свой двор нарисовал и натюрморт нарисовал, там кувшин, яблоко. Ему понравилось, он купил у меня их.
радости, конечно, было много. Я потом сразу велосипед на эти деньги купил, как на свои деньги. Он меня учил, конечно. Он мне говорил одно, я немного по-другому иногда делал. Ну, вроде получаться начало нормально. Мне больше пейзажи нравится писать. Пейзажи, море, улочки. Что тебе нравится в творчестве отца больше всего? Ну, нравится мечеть Бейбарса, очень красиво получилось. И вот мечеть Узбека тоже очень хорошая. Улочка с фонтаном есть в Ялте, тоже хорошая. Розовая лестница тоже очень нравится. Одной такой конкретной, я бы сказал, нет. 11 класс заканчиваю. В художественных школах нигде не учился, только вот сам с отцом учился. Желание есть продолжать как бы в дальнейшем уже учиться серьезно, свое творчество развивать. Бірінші керек көргенде білесің авле бетіне баққанда өзімде бегендім мүлайым инсан эр вақыт авле бір шелер айтып адам күлсін деп өзді қувана күлмеге деп өзді пек çok севе шуткалардан лаф етіп авле шең инсан пек емшақ баба балалар айбет пек севелер бабасыны эр вақыт даже чоқча оннан лаф етелер но бабадан пек олар çok шелер мираклы шилер білелер. Абле бір суалден келселер янна ерші рисункадан башлана. Мына сен абле яз, чыз, үле олар, сон маған кетіріп көстерерсің. Сон екінші кересі кегенде абы ренклерін деңіштір, ерші абле творческий тарафтан башланашты. Пек севе абле антиквар шилер. Ере варып бір ерлерешті мұсафірлікке барса көрсе, пек авесете авле именно антиквар шилерден евінде тұтмаян. Құран олсын, гугум олсын, бір бардақлар, назайтайым сізде авле пиялалар, бекімде, кемерде бір білесін назола, абле күздемі бір ерде мұсафірлікте олсан, достларымы бір сілеріште, бір дүлбер көстеріп, жеузлер көстерселер, оның ішінде пек мираклы, айтайым сізде, тешежіклер, өлешелер көрсе, пек авесеті. Ер саба саат 11-де қавейче. Мұсафірлерімізде, кележек мұсафірлеріміз біле. Нұряғамшыны бекім қавейчедір, варып, оннан баре бер, звайнет етіп, ona келейім деп, отыралар іште авле, ярым саат, бір саат. Сонын башлай çalışmай. Афтада 3 кере футбол ойнай. Мұна оны пек севе, кемерде бір өзімді шашам. Мен деймін, я сен бүгін пек болдырдың, нас чапажаңы топтың артынан, сен бір шаңнамайсың деймін, ратлық. Абле пек адамлары ажи. Аңнай, дыққат ете, бірсі қаста олса ма, бірсін бір проблемасы олса, абле пек дыққатынан деңлене. Нұрияға, сіз былтыр екінші кере мұқаддес топырақларға барып келдіңіз ажылыққа ве бұның нәтижесінде салмақлы бір есеріңіз доғды, сіз яраттыңыз, бұл Кәбе ташыны tasvirlediniz. Siz için ne derecede mühim bu eser? Çünkü bundan evvel siz böyle eserler yaratmagan ediniz. Evet. Er resimde sokağın sonunda cami var idi. O bizim arzumuz cami de, bizim ruhumuz, bizim dinimiz de. Ondan son işte Kabe nasıl peyda oldu? Bu resim hacılıkka bargan son, ikinci kere bargan son, men onu işte canımdan, yüreğimden işte çıkardım, işte geçirdim. Anda sanki men anda yerde işte bizim peygamberimizin doğan toprağında yürüdüm, anladım, işte sevdim, pek sevdim o toprağını. Herkesге işte Allah nasip etsin anda barmağa, hacılıkka inşallah. Ondan son işte kayıtkan son öyle bir resim peyda oldu. Eski görünüşü. Ben evet ki resimde o eski kuruculuklarını hepsini işte adamlara hatırlattım. İşte baksınlar birisiyle nasıl idi. Ondan işte son daha belki de daha eski bir şekilde yaparım bu
мен белесем мукабені. Мутахассислар кайда этелер ки сиздин ижадыңызда яңы бир мевзу пайда болду, бул деңиз мевзусу. Сиз бул мевзуга насыл келдиңиз ве илериде сиздин ижадыңызда да нелер ола билер, я да сиз энди бу йөнөлүштө девам этежесиңиз? Evvelden çoksu adamlar mende soraydı, ne için sen deniz yapmaysın? Bak ne kadar güzel mında deniz, kara deniz, turistler kereydi, herkesge deniz kerek. Ben de turistler için yapmaydım resimlerimi. Eski evler bozula, eski işte duvarlar, işte keramit damlar, bir şey hepsi gayip ola. Şimdi bunu yapmasak sonunu yapmağa çaresi olmaz. Şimdi bunu yapmak gerek. Bunlarını şimdi kaldırmak gerek tarihimize. Балаларımız ne görecek, ne bilecek Kırım hakkında. Onun için işte böyle vazife koyaydım özüme. Şimdi böyle resimler yapmak gerek. Bu şimdi en birinci yerde bu mevzu alaydım endi. Deniz meni açık bekler dep aytaydım herkesge. Bin kaç tane resim yaptım hayatımda. Resim mına şu sergide bir 50'ge yakın resim var. Anda da deniz. Ve özüm de sevim deniz ama просто nime vakti az edi, vakitte çok dugul edi mende işte vazifemde çok birkaç daha resim yapmaya gerek, daha eski camiler var. Hepsini yapmak isteyim. Buna çok daha camiler var, eski camiler buna Kırım'da. Yerge daha barıp olamadım ama bak kaç vaktinde 25 yıl geçti bunda yaşaganım. 20'dan ziyade daha Kırım açılmak gerek, daha açılmadı hepsi. Ressam cemiyet için eserler yaratmak gerek mi ya da tek ozu için, yani böyle felsefi böyle noktayı nazardan sual bereniz? Mına sokakka barsan, şimdi mına Simferop Akmeşit'te de var böyle resimler. Adamlar için yapkan resimler var. Adamlar, çünkü herkes beğensin deyip öyle resimler var. Anda öyle bir yıltırağı, öyle deniz, güneş, güzel, anda profesyonel bir şey yok ama herkes beğeniyor. Anlayısın, bende vazife başka. Adamlar beğenmeseler de özüm taraftan, profesyonel taraftan bakan olsun, pek açık, pek böyle renkli resimler de yok mende. Ama bir yerde güneş olsa da özüm nasıl beğeneyim, renkleri nasıl yapmak gerek özüm düşüneyim. Son mevzularında özüm ayıram, özüm nasıl yapmak gerek. İşte sergide güzel olsun buna. Şimdi özüm de birinciden özüm beğeneceğim. Son aileme göstereyim, öbür arkadaşıma göstereyim. Misafirlerge de keseler, onlar baka öyle kısmet oldu. Men sevgen şeylerim, kendim özüm sevgen şeylerimde adamlar da seviyor. Onun için işte birimizin anlayık. Bizde sergiye gelgen adamlar hepsi işte buna kuvanı bakalar resimlerge. Men de pek kuvanam, pek işte memnunum. Nuriye ağa, sizin da nasıl arzularınız var? İleride nelerini yaratmak isterdiniz, nelerini yapmak isterdiniz? Bilesem, meni yolum bir. Şimdi 20 yıl evvelsi, 10 yıl evvelsi ya da bugün peyda olgan resimlerde hepsi anlap olamazsınız. Ne vakti yapılgan bir resim? Bugün mü, tünevin mi, 10 yıl evvelsi mi? Hepsi işte bir yolda yapılgan, bir taraflılık, buna etnografik, bizim İslam dinimizni göstermek. Nuriye ağa, ve bizim yayınımızın adeti boyunca mümkün olsa bu albomga öz tileklerinizni yazıp kaldırsanız.
Нурияға, сіз шақси сергіңізді айттыңыз ке, мына юбилей сергіңізге 50 дегіл де 48 эсер нумайыш етіп етіштірдіңіз. Мен сізге тілемек істер едім, 2 ресім дегіл да бір чоқ ажайып эсерлер яратыңыз ве мына айтылғаны кебі, мұтейқасылар айтқаны кебі, илеріде Қырым татар халқының тарихыны, біздің санатымызны сіздің эсерлеріңізге бақып та огренсінлер ве айретте қалсынлар. Қырым татар тарихының, медениетінің насыл зеңгін тарихы бар ве насыл yüksek seviyedeki профессионал ustaları бар. Çok sağ olun айтқан сөздеріңіз үшін, пек güzel сөздер. Onun için işte buna da Allah Teala ne kadar sağlık verse o kadar işte çalışacağız. Daha bir çok sergi yapma arzumuz var. Bir yılda birkaç sergi olacak. Şahsi sergiler de kuzde, kışta olacak. İnşallah anda da geliniz. Allah kısmet etse. Sağ olunuz. Сайғылы телесережілер, замандашлар программасы соңына етті. Біз есе сізлер үшін яңы мераклы қараманлармен көрішулеріні азырлаймыз. Біздің міле олыңыз.